bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita Bang Silat. Ya intinya buat lancarin belajar main jurus golok. Ya, kita tonton cara-cara untuk cara main. Gerakan silat Betawi Kebon Baru ciptaan Betawi.Maen proses satu. Dari bawah naik ke atas, bawah lagi ke atas, Gila. Gerakan silat Betawi Kebon Baru ciptaan Betawi.Maen proses satu. Gerakan silat Betawi Kebon Baru ciptaan Betawi.Maen proses satu. Gila.
Gerakan silat Betawi Kebon Baru. Ciptaan Babe Ibrahim bin Matrosa 1.